فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Nurhayati. Saya merupakan salah satu santria Pondok Pesantren Darussalam Al-Amin. Kesan pribadi saya adalah bisa lebih mandiri, membangun akhlakul karimah yang baik, menjadi seorang yang berpendidikan, dan tentunya mendapatkan atau meningkatkan ilmu untuk masa depan dan meningkatkan ilmu akhirat yang akan datang. Semoga semakin maju dan menciptakan generasi-generasi muda yang berilmu dan menciptakan generasi-generasi muda yang berakhlakul karimah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل. Assalamualaikum Oti. Mari kita mengaji dan mondok bersama kami di Pondok Pesantren Darussalam Al-Amin. جنبنا